sibingelele sizwe sonke ngokwehlukana kwaso, sibingelele nemakhosi neziphathi mandla lesinazo, sibingelele nendlonkulu usuthu onyoweni, siyababingelela lo khulumako umkhulu okhangezile abambiza umhlanganyelo indabuko yakhe ophongolo ladabuka khona inzalelwane yakhe lenyise eSwazini. Nkosi yami le ndoda isebenzela la endaweni yase Murchison ngasesiphakamise esikolweni. Ziningi ke izinto ezenzako, iyahlola yenza nokunye okuningi okudingayo. Ofuna usizo angeza, kodwa into engayenzi angikwazi ukuthwalisa. Uma ufuna ukuthwala cha angikwazi ukuthwalisa. Kodwa uma ufuna usizo, ufuna kuhlolelwa, ufuna kusizwe ekhaya, mhlawumbe unenkinga yezidalwa akulungiseki, siyakwazi ukukusiza, siyakwazi ukukubonisa futhi ukuthi kufuna ukuthi uphume ngayiphi indlela uma ngabe kunzima. Nalapho futhi uthola ukuthi kunabantu abangawuthola umsebenzi banezinkinga, siyakwazi kubasiza ngoba uthola ukuthi ezinye izinto ifaseke idalweni akusikona ukuthi kuyicitha noma inyama, kodwa siyakwazi ukuthi sikubukele bese siyakusiza ukuthi yini lenkinga yakho. Lokunye futhi kukhona abantu lothola ukuthi bagula ngesifo bathi kuchuzuka abaningi, abanye bathi isifo sokuwa, siyamphilisa umuntu la ekhaya kuthi sonesikhathi esingakanani uyaphila, kodwa uma kakawele emlilweni, uma ngabe saze washa wangena emlilweni asikwazi kumsiza. Sibongeke le ndoda le ukade izulu lekuyona namhlanje lethe haya seke ifika izosithatha kuze nathi sibonakale ngomsebenzi lesiwenzako njengabalaphi bendabuko. La ekhaya sisebenza ngamakhambi, sisebenza ngedlozi, asisebenzi ngezithwalo ngoba asizazi nale izithwalo ukuthi izithwalo into enjani. Akukho ke lesingathi sithwele ngako, kodwa ke lesikwenzako senza ukuthi sisiza abantu. Baye bathi labanye ke kanjani. Ngahamba nokuthandazi ngaze ngafika lapho ke kufika khona isigaba sokuthi ngigcine ngisebenzisa amakhambi. Amakhambi ke akusiyona into ukuthi ngihambe ngaya kothwasa ngenzayo. Amakhambi ayifikele ngezibonakaliso, afika ngendlela eyona, ngaze ngathi nasengifikile sengiwalandile ngalayelwa indoda le kwakufanele ukuthi ingiphothule ngamakhambi. Indoda le yangiphothula noma le yangiyona yabangigobela wami ezihlahleni zamakhambi usikelela wakandlela phansi enhlangane eSwazini osebenzele olundi kwadi. Ugobela wami lo wayeqale kungithwasisa noma kungihlambulula kuba ngumthandazi uBoy Mahlambi ophongolo endaweni yaseMboloba, lapho la ngikhule khona. Ngokuhamba kwezinto ngaba ke nogobela wesibili uNdlela. Lokunye ke nalokunye imisebenzi ke sengiphilile nalomsebenzi ngoba lo msebenzi solo ngawuthatha 2004 until manje. Ngisolo ngisiza bona abantu, kodwa ke ngiyabonga ke njengoba ngike ngasho ukuthi ngibonga le ndoda le ukade izulu namhlanje leyifikile yangivakashela yathi cha mkhulu, ngisacela mkhulu ukuthi sike senze i-interview lencane. Okunye nokuningi nalokulandelako nalesingaxoxa sikubuza ukuthi lokho kwenzeka kanjani nalokho kwenzeka kanjani. Ngicabanga ukuthi into lengabuye ilandele, kodwa nje usizo luyatholakala likhona endaweni yase Murchison. Uma ungidinga wehla enkonka esikoleni noma ungithole kulezi inamba 078 655 1728 MTN. Le WhatsApp ako iphindi ifoneleke 072 158 4528. Uyamthola umkhulu okhangezile umhlanganyelwa endaweni yase Murchison. Siyabonga.